Munyemerere tugaruke ku makuru y'intambara iri guhuza M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi wazalendo ndetse n'indi mitwe myinshi cyane bari gukoresha drone zo mu bwoko bwa Baba Yaga zo muri Ukraine. Izi drone zikaba zirimo ziramara abanyamurenge muri Minembwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu gihe imirwano ikaze ikomeje hagati ya AFC M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa bazo, imwe mu ntwaro iri gukoreshwa cyane ku ruhande rwa leta ni indege zitagira abapilote zizwi nka Baba Yaga. Uruhande rwa AFC M23 nturusiba kuvuga ko ingabo za leta zikoresha drone mu kurasa buhumyi ku basivile bo mu duce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mwijoro ryo kuwa gatatu ku itariki 16 ndetse no ku itariki 17 muri santere ya Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Rucuru hagabwe ibitero byakozwe n'izi drone za Baba Yaga nkuko AFC M23 ibivuga. Kuri uyu wa kane nabwo mu masaha ya mu gitondo nibwo drone yarashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani gikoreshwa na leta ya Kongo mu kugaba ibitero kuri AFC M23. Amakuru avuga ko icyo gitero cyari kigambiriye gusenya ibiro bikoreshwa mu kugaba ibitero bya drone z'ubwoko butandukanye, by'umwihariko kurimbura izizwi nka Baba Yaga zaguzwe muri Ukraine. Iki gitero kikaba cyagabwe na AFC M23 igambiriye kurimbura ubu bwoko bwa drone leta ya Kongo ikoresha mu kurimbura abanyamurenge bo muri Minembwe ndetse n'abandi batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Icyo gitero cyemejwe na guverineri w'intara ya Chopo Pauline, wavuze ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyarashweho bombe 9 n'umwanzi. Amakuru agera ku kinyamakuru cyacu avuga ko cyaguyemo Major Ritadi w'Umubirigi wari ushinzwe guhagurutsa drone ndetse na mugenzi we wamufashaga muri operation ya drone kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Iki gitero kandi cyasenye intwaro zo kurinda ikirere zirimo Zu-23 kabiri na Zisu-23 Foshirika ifite radari zari ziri kuri iki kibuga cy'indege. Abahanga mu bya gisirikare bavuga ko leta ya Kinshasa ikomeje gushora imari mu bihugu bigiye bitandukanye bikora intwaro, harimo Turukiya yaguzeyo intwaro yitwa Bayraktar TB2, mu Bushinwa ihagura CH4, no muri Ukraine ihagura izi drone za Baba Yaga. Izi drone zikaba zizwiho kugaba ibitero mu buryo budasanzwe. Baba Yaga ni drone bwoko ki? Baba Yaga ni izina rikoreshwa kuri drone nini zo mu bwoko bwa helicopter zifite moteri 6 cyangwa 8 zamamaye cyane mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Izi drone zikunze kuba nini kurusha izisanzwe zifata amashusho, kandi munsi yazo hashyirwaho ibisasu, mine cyangwa grenade zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Amakuru avuga ko izo drone zamamaye kubera ubushobozi bwazo bwo gukora nijoro, gutwara ibisasu biremereye no gutera ubwoba abasirikare bari ku rugamba bitewe n'urusaku n'imiterere yazo. Izi drone ni drone ziteye ubwoba, zirasakuza kandi ikindi zikoreshwa nijoro. Izi drone zigurutswa n'abakozi babiri babihuguriwe bari kuri control station. Nkuko nari nabibabwiye, hari ababirigi babiri babaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani, haribo bazikoreshaga izi drone. M23 ikaba yabivuganye ikoresheje izindi drone. Baba bahabwa amashusho n'amakuru y'ibyogajuru. Izi drone zikoresha
ibyogajuru mu kugira ngo zibashe kugera mu ntera ndende. Zigira kamera zisanzwe, kamera zifata amashusho nijoro, zikagira GPS ndetse na systeme zikoresha zifata amashusho mu gihe cya nyacyo. Mu buryo rusange izi drone zimara mu kirere hagati y'iminota 30 n'amasaha 2, ariko iyo zitwaye imizigo iremereye zigera ku minota 20 ndetse n'iminota 60. Mu gihe zitaremerewe mu butasi zishobora kugera ku masaha 2 ziri mu kirere. Ni ukuvuga ngo izi drone ishobora gufata amasaha 2 iri mu kirere igenzura ibirindiro by'umwanzi yoherejweho. Zimwe muri izi drone za Baba Yaga zishobora kugera ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha, zigafata ibipimo ku ntera hafi ya kilometero 20 ziri mu kirere. Zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare, gusenya indake n'imodoka z'intambara, gutega mine, gutanga amakuru y'aho umwanzi aherereye ndetse no gukora ibindi bikorwa ku rugamba. Izi drone rero akaba arizo FARDC irimo irakoresha mu guhangara M23 kugira ngo irebe ko yava mu birindiro yigaruriye. Nk'uko Forbes ibivuga, Baba Yaga itwara ibisasu biyobowe hifashishije semi-active loss guidance, biyifasha kugera ku ntego neza mu buryo bugoranye kuyihusha. Ni ukuvuga ngo iyi drone ahantu yatagetinze biragoye ko yahahusha cyangwa yaswata uwo yatagetinze kurasa. Izi drone zifatwa nk'iz'urupfu, zishobora kugaragara hifashishijwe kamera zifata amashusho nijoro, night vision, cyangwa ibikoresho bifata ubushyuhe. Ni ukuvuga ngo izi drone kubera ko zigenda nijoro, kugira ngo ubashe kuyibona iyi drone ukoresha night vision kugira ngo ubashe kuyibona ari nijoro. Dmitry Rogozin, umusenateri w'umurusiya wahoze ayobora NASA, yabwiye Forbes muri 2024 ko icy'ingenzi atari ukumanura drone za Baba Yaga, ahubwo ari ukumenya aho abaziyobora bihishe kugira ngo bafatwe cyangwa bicwe. Ni ukuvuga ngo izi drone abaziyobora nibo babi kubera ko nibo baba bari kuyitwara. Wibuke ko iyi drone itwarwa n'abantu 2 bari mu ntera ndende bakira amashusho iyi drone irimo irafata ako kanya. Ubu tuvugana rero intambara y'amadrone ndetse n'imbunda zigezweho irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Epfo. Leta ya Kongo yashoye amafaranga menshi mu kugura ibitwaro bigezweho, mu kugura imbunda zigezweho, mu kwishyura abacancuro harimo n'abava mu Bubiligi ndetse harimo n'Abanyamerika muri Blackwater, yishyura ndetse n'Abarundi kugira ngo baze bayifashe muri iyi ntambara, irebe ko yakwisubiza ibice yambuwe na M23. Harimo imijyi 2 ikomeye, umujyi wa Goma imazemo umwaka ndetse na Bukavu imazemo igihe kitari gitoya. Ni ukuvuga ngo rero M23 ifite akazi katoroshye ko guhangana na FARDC, irimo irigwizaho ibikoresho bigezweho. Ninkubwira ibikoresho bigezweho wumve ko iyi drone nta n'imyaka 2 imaze ku isoko. Iyi drone ni ya vuba rwose ahangaha kubera ko ikozwe vuba. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yakwisubiza iriya mijyi yose 2 ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Aha rero naha M23 kurwana ku basivile bari muri uriya mujyi, kubera ko leta ya Kongo ntago yitaye ku basivile bari muri iriya mijyi ndetse no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo harimo na za Minembwe, hose hagabwa ibitero. Leta ya Kongo nta kintu yitayeho.
Ndagushimiye cyane rero wowe wankurikiye muri aya makuru nabagezagaho agezweho ku ntambara ya Kongo na M23. Ufite igitekerezo watwandikira muri komenti, waba utarakanze subscribe ukayikanda kugira ngo dukomeze tubane no mu yandi makuru. Ndagushimiye cyane, murakoze.